Anjing, dada gua sakit. Nice. Wah, segitu banyaknya orang kill bos. Run. Ah, ini bocah licin banget dulu. Astaga, pecah kepala gua. Ada lagi dari belakang. Dari belakang ada lagi, boy. Dari belakang ada lagi, boy. Ora dapet lagi aja. Gila, zona 1 musuh tinggal 1 squad. Ngapain panik? Gue jago anjing. Sombong amat. Anjing, dada gua sakit. Boom. Boom. Wis, admin. Admin si Answer. Ini hoki out nih bocah. Ini bocahnya kagak mungkin lari dalam rumah. Anjing, ketok. Kocak banget. Tapi ketahuan tuh musuhnya. Terobos aja lah anjing ah. Di atas ya. Boom. Udah tuh dong. Astaga. Satu goblok. Satu lagi ya. Kocak. Kocak kan. Di atas rumah nih bocah. Pop
Oh, Bocil lawannya anjing. buset, lurus shotgun gue 3 doang, goblok. Tuh ini cok. Parah si Obek parah gue. Boom. Boom, boom. Anjing, dada gua Di sakit. atas orang ada di atas. Bocahnya keluar. Gue sengaja orang ngomong hancurin nih kata gue keluar tadi. Bener banget. Berapa itu? Mau apa kali?